ljudi koji bi hteli da se leče, ali se plaše. Za samog pacijenta 3 najteža koraka. Plaše se, stide se, osjećaju veliku sramotu što imaju problem. Kogod je došao, s kim god da sam pričao od njih, bilo je u fazonu, očekivao sam da će to da bude, ne znam, strašno, da je to kao svaka klinika. Ne, nije kao svaka klinika. Očekivala sam osude i ostalo. Ne, naravno da nema osuda, jer ti kad dođeš vidiš da su tamo sve tebi slični. Sve su to ljudi koji imaju isti ili slične probleme kao i ti. Svi su tu sa istim razlogom, znači imaju problem, bolesni su, treba im pomoć. Najteži im je taj prvi korak. Naravno, pre prvog koraka da uopšte shvate da imaju problem. Kad shvate da imaju problem, onda im je teško da nas kontaktiraju, da donesu taj odluku da nas kontaktiraju, da potraže pomoć i da dođu. Posle, kad on dođe, krene dijagnostika, individualni pristup, sa svakim se radi po nosa, podredi se prema tome koliko dugo koristi supstancu, koliko godine ima, rade se detaljni medicinski pregled i da se ustanovi kakvo je njegovo zdravstveno stanje i oslo, i prema tome se pravi program lečenja koji je za njega prilagođen. Kad mi već dođemo do toga, to kad već krene, mislim, posle toga, to je već pola gotovo posao, što se kaže.